Patalo fon papelo yantu ila mai moanga le foi vai ngoleso ya fa pa yantu le mai mo mai al puranga sa mo apia ya mai lava yo na ao se yo se a pito titi patalo fo le tato o tunu yo na vai nga ss ya patalo vantu le tu vai al tala le la u fenga luenga to tofi le tu e so se kalesia kerisiano tono le tunu malo tatalo malo fo le tawata ya fa pe fo yo na fa felo yantu I tamama tina matutua le afua mai bonga ya malo fo I mole tapu I peo faiva le tulu I le aso male aso ole fa ponga ni le tato por kala me tu manu ai le tulu ngolong ole so ya le fo mo le avanoa male fa la pot tonga le utos le ua fio mai le fio ya tau lili ya wa fo le fa o wino tato fa mo le so ala mai la mai te alofa tauli. Ya, patalofa tu ilo patalenga seve ia poro tu fa foi a la ver. Ya, tu sai foi mertatu pokalame ni taia a fa fon angale malu so tatu atunu tatun ya lewa e tu mole nei taia o tatu pokalame fa felo ia tu foi na le tatu utos ya male anga tu mo fa lo me se fa felo ia tu ia na yo tato suifa unity pa ia malu so tato atunu ia fa malo so fu malang mata file nei tula o mai ale mo ia fa ftai va tu le ni tai o o fi eu kala la se la lima su o ki kala mako ia fi ni tai o va pena vo no mo se malo si mai le tu fa poponga vo yo le neia o lango fa penao na tato iai me se foi tiu te faiva eu fi masania ia ola fi ngalo kinga inga ia ele misia se aso mo fa fitauli e fa penao fa mo ele ai ele se me mo mai ele ola mo mai le ese se lo le me che fa mo ia se a ku fa mrangaso malo su fu mon mia malo volta o atai tau ili fatti noi no le vala wina ia ai maxi ia o fe au manga luenga o to tofi ia tau tu ai lo tanto o tu nu o le fa mo le so ia le fu wa fi mai lo fi o te langona wa mo se tala o se suinga foi pele o suie fo ia tau le unite le wo ye malo faftai la via ole asolulu nei ole asolulu mo le nei o masino mat ya le foi la wo ye le suinga le tau al tato unite mantua foi ole tulanga na ye masino te sema January ma February sa fa penan fa tu mauna pele tawal tato unity peitai ole aso ole wa yesu ole wa talai va ono le tawal unity tasi mai le talai va lima sa yai le masina lo to na yatu ya ole taula na e mafai ona fa tawa unity ya ale malu le atu lono winga fa pe fia faini la to te nga tu pe te fa fenga luenga fa to ul fale mai to no tato utos o se leni mo mie fast food fa tala e amatai e pule vo la to pe amata se la u pe amata lo se la u afeta la pule la va ye o faitaria mal finga lo lava le suifa unite po le malu so tato atnu ai mo tato lo fa penau na fa funga mai wa levo na ye o tato te nga tu pe te fa fenga luenga ia o taule na lo ye mo ni masina talai von ia on fa pena foi la ia on tato se e tu talno ile tau fa tau ese o unity po le withdraw price o le taule na o le o fa ma tu ina mo masina ne e talai va fa a fa pela o yo si fa unity wa mo mia so se leni wa foi te fa mo fa mati le nei masina ia e mafai ona matu toi whātaua mai au unite I le taule na tā lai fa so
le leila mo oile o levo na failo te ngā tupena e whatawari unite le tālao no iwa tālao fitu susi. Ia leo mwhainu toi whatau e se masina ne tālai wa whātu sa le ngata na maua o tufutufanga tausanga te tasi e sa te wilo se ileni. Ala mo foi fa pupunga pe fa pe te su tu lo fisa fia tala tua pe te fa ta we se unity ma lo fa fta o lo no winga lai o le ale o i tonu anga va aile in fa manuanga le sa no e to fa ta mai o le unity o la toia o lo avea masui fa unity a fa pea ele avea o masui fa unity pa watu langa ya ona e sila yai o le issue price po le tower unity ta live ali i vonu a fa pea o yo sifa unity o fia mo so se leni ia na se sila rola ia ile tau fa tau SL unity le ta live fa ia no a fa pe o finga lo fia mo so se leni e se lawa unity lai ai e faina fatau e se au unite lima se fulu faatelea lima se fulu talaiva fa molo se leni le toi mau atu wa to tele lau su fai unite lai ai silia ma le lima afe se fulu afe la to se leni lai ai ia pule vai ala to ia po la to langa e fapena to e fatau e se ai la to unite i se masina ma tu vai pule tato ofisa po a tau unite masina te tasi fapena e lava fa so ni masina ia fa entro un sa ia tu nisi masina o lungo te tilo to se sila po la se swing o le tau unite le lai ona fa fa vola ia to fa ngole nata le se sa no ai fa la tele le mele fa tau ese no le unite e fa tau la ai fe tu fa tau me le tatu utos fata tenga le leia se re o le tulanga foi le o le fale olo ia e te alfa tau mai o loa mai le hose sa rola ia fa tau mai ia pintala lima se fulu tai tala sa rola ia fa tau ese le tala fulsen lo no mo mo ala profit fulsen e pintala tas fa pena foi la o su fa unity e te suma i le tato official utas fa tau to unity ia a fa pela le na fa tau unity i le tala no iva ia la ia le fa inga unity i le tala no iva ia aloa po le lo fa le tua mele na vai tau se ia lia le so le wa fa funga mai o le wa tala i va fa le tau le unity fa tau se ia e mafaila na e te fa pe mai vai au unite ie len fa tau le tala iva o tala no iva le la to ya vatu e mai lo se le ma to te to fa tau mai au unite na pe sisi fa pungo e te fa tau e se au unite ie tala iva o ile tala iva fa ai to fa tau mai i fa la botong e to fa tau mai ya ta to wai le sisi va en position official em fa yo fa tau e to fa tau mai ya ta to so tu langa na fatau atu mo tu fatau mai e te fatau al tala no iva e ma faina tu fatau e sia ile tala i fa e masina ni o le fatau inga na le fai na o sui fai unite a mali utos o le vale fai fatau inga wa o ele yo na ye unity a fa pe foi la le te fi a wai tu tonu se o tato fa to wa inga de e tauna ve o masui fa unity ta tauna sa fa tauna o unity ta live o no le te mini ona fa ta tali la ia se so ilumina o le fole tu e oblia ia na se sile la ia po le ale tu la mo withdraw price to fa ta o se ai o unity so we fatau ni ta live o le fautuanga tato ofisa ta tia lau te nga tupele mo se tolu tau sama fatu o la ye so fingalo e to e tala e tua pe to e fatu ya le ala wa umata usanga e tolu le ala umata usanga e tolu le se yo atu le na temi ua luata la
fast food Wa lu lunga le tau. wa o tulanga na riva ai ta to office e o matu ta sanga ye to wa tau te le se swing o le tau le unity le la we fata o te mini ta live on o fa moi ma o tulanga fo ya o nga lu e ta to office ye o atu le to tau sanga wa lu lunga price le we fata o ne ta live on 3 years from now o to tau sanga per te mini le lopo o withdraw price le lo ta la fa on fa len fata we se to fata o me amato le lo ta la fa le ngata no mo lo tu tu fa me tau sanga ye tu au fa pena fo yo no mo lo profit ile fata we se o unity wala we fata we se lo ta la fa o le ale o mia be o masui fa unity ona ia nga va lo le fa o fa ia na to fata we se o unity so se taimia ele fa pe se longa ya to lo va ya so pe lo e ma fa ia ona fa tau le so unity ai to su atu le so le fa pe to fa tau mai ya mato to fa tau isi ai e tu langa fa ti tenga ona e uno fa le tonu ele te una tu pe te fa fenga luenga mantu o tau ye lo o tau ye mo le masina ni lono winga e fata o ta live o no nei e to fata o share ta live fa e vai aso le la sa wanga tu o fa le tonu lo tena tupi o no wa lusi lo se ne unity o le ala na fa to nga ta office tolu ta usanga pe siliatu tu o lo te nga tupi i ta office te fa pena o na fa tu pula ia ma mo se fa poponga lo se le ni ia ona fatua fia lo la iso finga lo tu langa voile o tu fata ese unity a lo wa ia se fa poponga lo se le ni fa pena o fio lo se le ni mo e fa fia ona fa fanga lau ia lau te unga tupi ma fa fai em fai ona te me alo pe fa popo alo te unga tupi so se tem e ma fai ona e su mai le tato ofisa i le fungafa te tolu o le tato fatu pe atinai. Mo i lato lo fa pena na fio no tele se la fai. E ma fai una sui fo ma lato se leni i le tato officiale TCA. Lo fai fenga pa anga le tato UTAS ma le tato officiale TCA. TCA e lunga la fungafa le lua na kiti sa le lunga. A fa pe o fa funga mele malu la tunu ya tunu mau. E ma fai ona fa nga ia tu langa foi le au nanga foi online e ma fai fa nga le tato talo fa voucher Pacific 40 o le mtala o le my cash ia po le online banking for your PSP ma le ANZ vanga na fai ona fa nga e to tongi maila to tupi to fa tau to initial to unity fa fela le to tongi no o le unity len fa tau e ma fai la ona fa pelo fieta le tu e au ona tusi mai tato ofisa ma fai lo mai pe fiese eleni le fieta le tu pe fie voli unite le to fie fata wisi ia ona saini la ia se longa wa mautu saini tam fai la ia ona fatino le ofisa nga luenga i lunga tusi na mota ai misia mota to lo fa pena ona fi papa au ia tunu mau e ma fai o ne fa pe mai ai e fia tu mai lo ngori siaki lo tau nu atu tai au lo piki siaki e ma fai ona transfer i la account ia e fai o na fa pe mai ia e ma fai ona fa mo mole sia tele la ko piki mele a plifle siaki ia o tata la le ko piki le siaki e tau na lo atu mo na IT tulanga na fai fatino al tato ofisa mantua foi tolu aso fa fenga luenga e fatino venga le al tele al temi na via tele al temi o la onanga al tato ofisa va via mo wa pawale tulanga ya fa manino ai ni siaki por se te una tupe fietale tu tele se fulwa fenga ilunga e sili ale vavi tarsanga tu tato ofisa ona e la lisi tu langa foile a process fa popo ina ia fa pena ona fa mali tu la fono tala ino seleni teli ai vavi e le se umi
la vea tūlanga foi o nanga le tātou ofisa. Māsani foi tātou ofisa le tūlanga o mōmio se leni anai o tātou au lotu ma e se foi le malu le atunu o i la tō te ngā tupe te whawhenga mui. E ini pepa fo i e mana o mia le ofisa e whai e lau e toi whatau e sa iau i unite pe o pepa fo i o ID ma ID confirmation me whapena le ai pa wale me tu di loa le tātou ofisa o e tonu e o ngā le account le e me se voi la le ta whapea whafunga mai ni so na i o tātou au lotu ma whalapo putunga ia tūlanga voi ia whapea tō tolu e saini ia saini uma mai a tō tolu le a whapea foi o le inga a le tātou au lotu na i le amatanga e tauna saini ale sunga whawhengainga pe saini le whionga e a pātele ai pule rola ia o tōpoi o isi lua tō lua e saini sa tauana saini mai ia pātele po sunga whawhengainga po ai President o le au talvom tō lang whapena ia masisi loa saini loa paua me vaenga tutuli e tātou ofisa ia po la tōtonu ia e o ngā se le o lo whapena o na tarsanga mai to i tala i tua la tōtupi o unite ia whalaputonga pe o lotu o kalapu whawhepea mana o suisa i mea lau le sangi ile la tutenga ile kamta ma whaftai e a voila ona toi tusi mai wa mantua o le tulang fa popo na pe fa pe fie fa se te nga tupi a se kalapu po se fa la popto ele ngata na fa tumul fo tulang masani e a voila mai se tusi e fa pe na ona lo ai wa fa mauni o le wa au tasi male au lotu a fa pe la loto e fia fa ni swing o suile lau ile tau sa le tau sa pa wa tu langa e mo mi tato ofisa to tusi mai o tato au lotu fai loa mai ai po ai lo wa sui o lato saini ia po tūlanga wa tu malo ia se lau lotu ia mafuanga na o le la tu ina tu ele sunga le fai masui ia e tawela on to fa a fa pe fo le sui e tawela na mai na IT Valley de Lua ia mal tato fo fu to fa tu e pa wa tūlanga ia suinga tūlanga saini ma vai whapena o tusi alo ia mei o tato a whala poptonga e wha lo me tato fisa suinga reo fia whatinu manu whafte se wangana e si vaenga te fisa uno ia le unite ma le whafte ia le veo salo vaenga le toi fia whamawhatu toi fia whamanatu o tūlanga tato forms ma le ofi tonu sau fia e avea ma sui whai unite ua whamalo sia tu langa o tato imedi a whapea whafonga mai ia le malu le atunua mesi na o tato tinama mamatua ia olo o mawhai ono sosoani atu le tato ofisa e tu langa foi lea o le whatino ina o le whaia o sau imedi ia ai pule lava ia le sui whai uniti pe fa pe o fingale tu ia ia misi ana yo tato matua o fingale tu e email ia na yo tato na yo to wa ia fa pe na ona mafai ona fa tino lo te nga tu pe te fa finga bi malo fa tai im solo le umanino le vala le tulanga le unite le vale le e mai a so fingalo ia ile te nga tu pe le mol vale malo fa tai no veo o le ngaluenga na lo whapena o na whatino al tato ofisa temini. O le tūlanga o le tato tenga tupe po shares mol valili. O le ngaluenga whatino al tato UTOS, lo sosoani e fo el tato Samoa Airways. O tūlanga lea o le whamao popoina o le seleni. So a whapea la whafunga mele malo le atunu o iele ngalo e fia whatauni lato shares I tono le whanga le unit tu sai mai seleni o seleni e lima selau lona minimum pule oe pe mfaina sili atu ma le lima selau e ao na avea mua oe masui fai unit tu sala e mai lo lima selau na whapela oe o le
you are not a unit holder. E re o avea oi ma se sui fa unity. Le fatua tata i melofi ngalo e le utas ono le share valili. O tūlanga lai aon whatino, e tatau ona whatino mo bua vaenga masani i le avea ai oi ma sui fa unity. Umalo le vaenga leo whamariena, ona whatumu lola i umalo form lea. Mo le valili shares. Mai e lola i umalo se le ni lima se lau tala. A whapea e o atu ia se tema po au kuso le nei tausanga e le i a vere se le ni le samo e wei se whaunga. O lono winga, ua saofia oe mau ai lau dividends, lau tuftuwhanga i a tulai. So le whaanga lue masani alau se le ni temini, i ona vaenga masani. Ai le i a vea i le samo e wei se mod validi. Ua tūlanga na. Malu whaftai. O le la ua manino le vaenga lea. Se i longa e vea oi masui wha. Yes. Whai unite whatu am whai lea ona mau fo lea manoa E mai e te le stalai o stalai i le tatu. Mo le valili. Mo le valili. A whapea foi la o oe ua lewa na vea oi masui whai uniti. Au lea e lo fingalo e whaineo shares i tonu valili. E le to e momia, wow, you are already a unit holder. Pa o le vaenga o le whatino lo le whatuminga lo form, foi lea restala, mo le valili. I lunga la le tato form lea. Whaingo fia na le numera o lo investment account at UTOS, o le swafa lea lo le account. Ia ma lea whainga lo le te whinga lo e ave tonu valili. E taula na lima se lau ngai lunga. Whawhela tau lai whafo, ia tunu mau, e fia whailo lantou sao i valili. Le moa o maa o nanga ia le tato ofisa le lunga le tato website. So e tau, e ma whai na email tato ofisa. Whai fwoi ona lafo atu i ele form, ia ai mo le tūlang whaingo fie lava. O le ma whai na restala online. Not only ele ngata i le tūlanga fwoi leo le avea masui whai unite, ia ai whapena fwoi lo i online fwoi tato form le mo validi. So in whaina, whatumu mua vaenga mo mua lea, whatumu vaenga lona lua. Whapena rola ia no saufia me tono shares a validi. Ua mata taimi nei le programme. Ia. Mo le validi. Seve o le, ele elevan na whatino ngal vanga le tato ofisa. Ua silia ma le se lau lima se fulu i la tō whapena na westala. Ua silia ma le lo se lau afer se leni ila wa. Mai le se lau lima se fulu le iai. I se leni ila wa iai. I tempo pūlen whatino ai le whalauloa le ma whasisila tu fo ele tato ofisa ia le awale ma whaiona vea ma shareholder tono le tato company vale. Mana ia le se leni ma le lango fo i o le malo le atunu whapena ona tam whai mai e le share le tato airline carrier. So pe se whaatatunga al tūlanga le e temi nei. Malu whaftai. Ua uma o fesiti. Ai, exisi vai ngai toi fi sau no ai fa tau le valele ia male tanto UTOS. Ia lava non. Malu whaftai. Masalo paule vai ngai toi fa manatu atu le tato ofisa o le tūlanga foi lea o nanga masani. Pena ona fa manatu atu nei o tato usuntu fa fini o lo tapena atu ia tunu mau le sai foi pokala me tato UTOS ma tato seasonal workers e fufu atu stadia. Ia lo ia o nanga le tato ofisa online in faiona so ta ima ia me se fatu munga fo tato forms. Ia me se fatu langa le fenga paanga ma le tato Pacific 40 po talo for voucher. Ia ma le tato Mtalaman my cash if apena for PSP ma le ANC au le tulanga na o le tato pokalame neta iau. Ia tau ana tau longlongo te foi le malu le tato atu. Whapena o na whaanga solo ia tato au nanga riutasi o na vaenga masani. Maulo whapena foi o na iesi tulanga lei. Ia afuafoi ale tulanga foi lea o le ngalue malo se tato ofisa. Ai mese ia le tulanga price lo ia mo le masina nei. Ia loa to whafunga mai o leo ta live ono. Walu wasitia which o se tūlanga leina mo tatu
masalo le taununga whena le tato pokalame le vena nei tai au. Mole to foi langa faftai tele lava ia mole avano al tato ofisa fa penana maua ia fa manuele to tite favor le nei aso am se foi fa fun anga le malo se tato atnu fa manuele to na luenga fai foi neva aso am se lam tanga masino mati ia fa penana foi no to mo se avano al tato ofisa se aso iluma le lofa le to ia fa penana foi le to sa vali mai ia fasisila tu nisi o vaenga iau nisi le fia e mo te nei aftai tele mo le avano ia manuia tele fofonga nei aso o le tato por kalame la mo le so fa poponga le tu man ai le tulongolo ia le fu fa fonga ua matala ia senga le finangalo le fionga ia tau lili ia fa tau le il tato unite ma le taula ua iai ia ma le fatino ino ngā luenga masani e le ofisa valele se ilunga e vea o masui fai unit. Fatu ampai fwele na e le stala, ma fai lo sao i le tātou va. Le leo lo fa ngā yoia e le fa la putonga le utos. Ia, fafte tele lau mai mo. Mai fafte tele tau ili mo le avno. Ia, e me se foi o le fa mani noi no tulanga umai pe o na iei, fa mo le so. Te Moses fa poponga e le nā fo i va yaso. Manuia toi ngol ne yaso. Soifo.